Ahafo ano mensini ni mu a wopanyina empanifo bo na baso se kokoku adwuma no ade se wakwadare wom na adwuma no wotumi yo ema no eso ani enti ebeka ne se national best cocoa farmer na ne dini ede Edward Kwame Yeboa afi etwemu no no na sabasobode no ekoye edema no na ene woni kuo bi a koko nsam no efa wo mo ho na ehun nsam bia no mo pese omode wo ma no atumu bie e kan se concern cocoa farmers association ne fa ewo Ahafo no southwest mensini ni mo wo mo de nsam aba betu dase ye hunu ye amanyosam ni gina brane ena koko nso nsam no egina brane na enso ye de e kamie se ni mienu no edemu dan trusa ena afutu afra amanyosam ni koko sam ni na mpanifo aka bom enti se MPP na beba wo be ye ne niam atro ka said your penwo ni wagya ho NDC nso ba aso to aso aso tibia firim aso hyebi mu kena eno na kokofo no akasa se kwanya se aman ne mpanifo titiri ni amanyofo no de koko ahweye no efo so no nyade so mani eje ho na yempo koko no eyo man na chiri bramo eno na edidi ho eno so na meye sika enti se koba ne se mfie nan aban bia ba betina so be kire ne krache powers be ye niam atro ka ekotia koko akuafo na chese ema wo mo so dwumadi a wo mo die no kame se ase empanifo ani enye ho enti wasre se politics wo koko ne ho no adoso munya wo mo na munya mo politics mbanza aban wo su party A ana owo awande koko akuafo ni na yeden eye adwuma so kono party B su ba ya ni party B na yeden eye adwuma eti yenri politics yeden eni twaka ye to abade ba si eye politics yeden empa ye hu hihye because aban wo power ni na yeden eye adwuma abusuafo ye be se Ghana aban a wo so ni amonyoku ahodo wo Ghana nyina edoso obi aka ho na se politics yeden wewu akoko mu no emwaye se koko ni klo man no amanyafo lo bi aka ne de o ne de o kan fa ho pricing o de aban bi abeka fertilizer supply o de aban bi abeden ebeka ya niema ye nya okoko mu no o de aban bi abeden eka ba eno ne ye mpenisa se koko ni Ghana na Ghana nso ye de koko nto mu nya ye koko nya den ema ye o mo owuro so o betima yi akwan o da mo politics ye yi koko mfi Akoma FM 87 we ye eno de to aban no enim se wo ye ne se automatic price adjustment bill bi obeka ho asem se de be ya koko obuo no wo mbe hunu bra e wo se kosoro bra wo se ye teso ne ade ni nina wa kire mu se ebro so se samra no etimi piemu e wo mrohye bedwafie aban ne se obema akuafo 70% okoton na adwaman so na fe de be ka no o de abo man no de eti se bo ni peja ye de 70% de ye de ye je na no kan so be automatic price adjustment na se e koso ho no na wo se koso so wo enfa hanso tomato na meche no enti se aban na kan se ade a ne hia me pe ni baka omo mfa nko parliament man se no mo kan se Ghana aban ne Ghana cocoa board so omo mfa asem nko parliament ni pass bill makoko akuafo because adwuma na den ana anya den den pa koko adwuma na den ana omo go pass bill ma koko akuafo dey hu se ebo no course a enhyehyɛ na da kwam aban kɔ na aban ma koko akuafo de dey ye ho no ye gi 70% na da anya sa na te woni pa yete nenken eyo panyina ni din ede Edward Kwame Yeboa wono ene friends amchofo a enano ne wo mudi nkomo efa koko ensam ho na abisafo me ndi dwa kakramra ye ba ye sem no ye beto